jednom. Pomoćnik nije podigao zastavicu, odnosno nije krenuo kao centru tamo da pokaže da je gol. Sudija iza gola ima dobar ugao. Da vidimo. Iz ovog ugla ne možemo vidjeti, ne možemo najjasnije reći da li je lopta prešla cijelim obimom ili ne. Gol je priznat u svakom slučaju. Ne treba nam plaćena titula, država cijela zna da je lopovčina Karadžić Tomislav. Ole, ola, Piško-Grobarska, ole, ola, Piško-Grobarska.